Oleh với này hiền hay program quay một tắc hàng buat sai về niah lại All Mizoram VC Association thì kan thela lutuk lo mai thea sung te po chu alo din san te adin dan te po toy te in han soi te po kan duanga ama sign ke mani hi anin bel thia tir photila ke hi FP lai khama kan niah All Mizoram Village Council Association hian president kan niah tin kading lamami hi US lal fak zuala kan senior vice president ania kon pui 3 VCP ania asakami hi pusila romo ya All Mizoram VC Association treasurer ania tual pui ko VCP ani tin kavela mami chia hi pulal ro puya general secretary administration sangtu ania mamit marveng village council member ania tian athlang derami khu pukap thuama kan finance secretary ania champhai bethel VC member ani ichon vaina hiam karki tak kan ni awangin office bearer spoken local kim thelova office bearer som le pakhat kanom ve a All Mizoram VC Association ayan tichuan All Mizoram VC Association in chan te po hi when a hian han puang zar ve hrim kimila athain kan thia point panga din chana tan da ania pakhat na chuan mipuite tan rual khai zo kam hason na om the nan All Mizoram VC Association ki din ania tena panina chuan village council te kal dan le ti dan phung in ang tlang manani theinan ania apathum na chuan VC za omna von him konga tho ho na tan ten apali na chuan village council har sam na rang sut pian ani theina tura tho ho apanga na ato pera chuan village council te ham tham na rang te ngai tu a tho ho na turin All Mizoram Village Council Association hi dinani ania chuan hai kan fiat angin democracy rama chuan democracy rama ro rel na in khai chon dia ta abul thut a grassroots chu village council te hi kan nia step danga chuan panchayati system an kalawangin an ni chuan panchayat an tia ke ni Mizoram ai ro chuan village council kan ti ania chuan mason na tuan thing le khai rualom theina na VC te ti chakhi apoi mo em a kan ngaia chu tuana kan sorkar ko hian refu in VC te ti chak zong in ma ala a tunai hian kan thiat thei dan anga chuan Mizoram ai hian village council hi zasari le somli le pakhat kan omani department song hian man ruwa min mang veka chop le chil deuh devin thiu ti tur temin tukin tin an na thona tura po village council tina khan nan va tho don chuan VC te kha man ruwa bera an man an kut ke kan dia wangin VC te hi ngai poimo kan ngai ma chumi chu tu na kan sorkar nei mek hian a he chianga so wangin VC te hi min ngai sak ma central sorkarin mason na khai rual na turata na akal pui me aduan chua 15 finance commission kum sang ni somni atanga sang ni somni paruk chunga Mizoramin sum kan don vetur kan chan vetura aruam mana hi vaibel se zali sumnga le panga ani a chu abu bang omlovin tuna kan sorkar hun chung hian tun financial year
liam ta chia kha ahun to pania chuta chuan abo bang lovin kan ton tur zong song hi menti fel sak veka wangin Mizoram ma VC zong te hi kan lom ani tuna yan state sorkar kan thriat thewangin ZPM party in sorkar ma siama VC ai ro chuan Congress VC te MNF VC te le BJP te po oma sung VC zong chu tuna hian hemi 15 finance commissioner kan sum mu tur kan mu dana hian an lop em veka chu wang chuan lom thu sei hi tha an ti em ani chu tiang ani awang chuan ke ni association thuai tu te po hian ngoi bo pui mai chi ni in kan threlova la phua tu pu patean kalom na tui fin riat angin aliama ati ang khan ke ni VC te po hi kan lom na hi tui fin riat angal luang liamin voina hian zoram khovel hi deng chuak se ti kan duwa chumi puan chuan na thaber nia kan riat press conference hi kan han ko ve tangot mai ani kan som na ngaipawimawhtu thanem ngai taka miron aten sakawang hian kan lom ema in the vai chunga lom thu ka soyani china kan soi tong khan tuna press conference kan han ko hi all Mizoram VC Association thuai tu te kan ni angin Mizoram VC zong te IO a party lam sai omlava chutiang thayang pera kalpui tum kan ni nge ni ti kan kiat sak kan du ani ti chuan tuna VC Association thuai tu te hi April ni som panga sang hi som ni le panga avana pa hola kal khoma than te kha kan ni so ta chuan amain all Mizoram VC Association hi loading to thina ama ero chu in than na mu mal hi an lo la ne ngai lawa enga mo zat kal khomin ani hin ro se ni hin ro se tian lo in wa mai thina kha alo ni tun trum hi athana in than hoi khat na ani ti kha kan han ta lang lok du ani ti chuan Mizoram sorkarin VC te ham that na tur le ma son na arwal khai theang berakan nei theina tur ta na ma min lak sakhi ro pui kan ti tak zeta AMVCA in ma son na tura rok na rang kan nei te sorkar kan thlen po min ngai poimo sak zela chu bang chuan kan lom ma boina hian lom thu sei na ani ber mai kan press conference chuan kan thiat angin 15 finance commission chung changa kan lom thu sei na chu tiang hian an ta lang ta ila VC 10 khotla ma son na tur atan 15 finance commission atanga kan poisa lo tu ni chena ka sei tong khana bo bang lovin kan mu theina Mizoram sorkar malak na chu aro pui kan tin kan faka sorkarin athunei na semzaya ramason na tura ato bulber village development ngaipawimawhtu hi lawmawm kan ti leya party rang atanga VC te po thei big lova an chanvo ang theu mu mason na tur sumrual khai taka mu ani hi lawmawm kan ti tin village council 10 khotlang mason na tur tan han tho tur rural local body grants RLB grants kan ti mai 15 finance commission na tanga kan dong kim thei hi lawmawm kan ti ema tu ta chuan bik takin kan don theina tura ma min lak sak tu te hi han soilan tha in kan thia tu ta chuan ama sibera chuan pulal du oma kan chief minister finance minister ni bok hian thei top chuin sum hi kan mukim theina turin ngai tu an la senga ti chuan kan minister in charge te RD&AD minister professor lalni loma te nen soi hobin tiang chon thei to pin anin an bo zuya
ตาจน local administration department นะกัน official เตกัน official เตเขาเตติน finance department นะถกตู้เขาส่งเตริมตะกินนั้นถกอาบิกตะกิน local fund audit ที่ directorate ที่อันริมมันนี่ไทยวาร์เดถอยอินเฮมีกันหูกิมเทนตูเฮียนอันถกสู่วางชวนอันช่วงอาเห็นทินลุงตะกินหลอมถูกันเสียมิโซรัมช่วยตัวลูเบอร์พูลาดูออกมาซีมินิสเตอร์ VC เต็นขดล่างสอนนัตุนนัทอนซุมทินลุงเละติตักเจตามินเวปุยนั่นแหละมามินลากปุยนฮีโร่ปุยกันตินหลอมกันติตักเจอันนี้10-15 Finance Commission in Mizoram RLB grants ดอนตูร์รวมมันหลายเฮียนินสังนิสมเนี่ยจังสังนิสมนี่แหละปารุขีอภิเรียตัวอันดานี่ชวนสุตาชวนสังนิสมนี่เดี๋ยวเชื่อก็สยังคานสังนิสมเนี่ยจังสังนิสมนี่แหละปารุกะกันดอนตัวส่งคัดชูไวเบลเสจะดีสมงาปันงานี่กันตีข้าตัวน่าเฮลายเสียกันหันดาสังนิสมนี่ประคัตจังสมนี่ปารุไอชวนอสุมไฟฮีไวเบลเสจะทุ่มสมรุปแลปันนี่จนด้วยสิ่งทุ่มสางรูปจันนี้อันนี้แห่งทรงที่อับโบบางลวินกันตรงกิมเทกา15 Finance Commission หน่วย RLB Grant ซุมดนโตเปรนัชูอภิเรียชุ่งเงินนิสมนิปริยัตมาร์ชสังนิสมนิปรุกาคานมิโซรามินกันตรงกิมมิโซรัมซุมโบมาเซ็นทรัลจังอินรำทุนอันนี้พอคลางมาโซนนา VC เต็นหัดถอนตัวที่กลุ่มสังนิสมเนี่ยจังสังนิสมนิปะคตาหน่วยสังกัวเลจะทุ่มข้าขาย interim period อันที่จะตัดชวนกันตรงที่ชวน15 Finance Commission เอียร์ปังไงกลุ่มงับดราม่าคานสังนิสมนิปะคตาจังสังนิสมนิเลปันนี้ financial year คานหน่วยสังรูปเลจะหัวกันตรงให้ฮี first installment นี่อินนิลิคดีสังนิสมนิปะนี่ให้มี installment ขัดนะฮีดอนอันนี้ให้มี installment ขัดนะฮีหน่วยสังทุ่มจะลีเละสมงาอันใต้เละใต้ฟันอาจารย์กันตรงข้ามีกุมาก็ตอนตัวจงหน่วยสังรูปเละจักหัวอังคารอาซาดเวหน่วยสังลีเละสังค่ะ first installment กันตรงอันนี้จุดที่ line second installment ที่สรการพัสตรามกลุ่มสังที่สมประเดี๋ยวทั้งสังที่สมนิเลปทุมช่วงคันหมู่อันนี้ตลอดวันนี้ first installment หน่วยสังลีสังเจ้าค่ะกันตาสุมีอันเดียววางชวนซุมดอนักอัตบตาfirst installment กันหันดอนหัวคานสรการไล่ปุ่น Finance Commission grants ดงเทตุระ guidelines อาเซียน audit online ค่ะตีเฟลอันนี้ตัดสีหรอวะซุมีวางชวนซุมขดอนชุนจมเทอเรานี่ตลอดวันนี้ระหว่างชวนกันดงตะเราจัดอันนี้ VC ตรามภาษาโปคานนัทนัตุข้าอดอนตูร์อังดอนอันนี้ละวะชวนกันหมู่เราส่งฮีหน่วยสิงขัดสังดีจ่าสงงาค่ะ VC มาสตรามาอันดอนตูหมู่เราค่ะอันตาเฮติยาสรการเมกเละหุ่นกัลตาสรการกันสอยลันนัชันจู15 Finance Commission ฮีกลุ่มสังนิสมเนี่ยจังสมนิเลปรุกชุงหัววังอันนี้ตัวนั้น VC ที่ฮีสรการอินมินไงตัววางอินวันในกันอินที่มา15 Finance Commission จังกันซุ่มดนแต่พอขัดล้างผสมนาตันจังไกตะกินกันบางกลางเชื่อว่า VC ทรงเห็นจังไกตะกินกันมังอันนี้ตินมีปุยแต่พอขัดล้างคุยตัวเต็นขัดล้างมาสอนนั่นถอดก็งะเทตบสวดจอยออกมาอดีกโลเลเฟลโลโลปัลนี่เป็นรำเล็กขัดล้างให้น่าวางทุนไหนตุนเนี่ยละเช่นเซลล์ตัวอินกันอินเงินบอกอันนี้ถ้าเตียงฮี15 Finance Commission หน่วย
rural local body grants sang ni som ni pakhat atanga sang ni som ni paruk chunga VC ten kan dan chu ani a 15 finance commission noi rural local body grants aru man zong chu noi sing thum sang rup zani vaibel se za thum som rup le patni ani a heng RLB grants te hi akum tina don thei tura ta tol te don turin installment in RLB grants hi bot sainia financial year pakhat zela installment pani zel first installment le second installment ti in angda installment om zong hi voiso ani a ti chuan sorkar masahun chung 15 finance commission in financial year sang ni som ni pakhat atanga sang ni som ni pakhat som ni pani atanga sang ni som ni panga som ni paru atana RLB grants aduan muzong hi installment pakhat chau kha ani a sang ni som ni pakhat les ni ami kha chu asum zong chuan ni chin kan sei tong khan nuai sang thum zali le som nga ani emin hu yan sorkar lai puin finance commission grants dong thei tura guidelines aduan audit online ti zo ani lo chuan grants are release thei ta si lova he audit online hi kalpui ani tak si lo wangin Mizoram in RLB grants hi kan don chun jom ta lo ni chuan sang ni som ni pathuma December sorkar thar lo pianga January sang ni som ni paliatangin pulau du oma chief minister ruam man na angin Directorate of Local Fund Audit and Pension le LA dilamten manas takinan lata audit online ati turte avain anbo zui ta char ani hemiatan hian ni china ka soito angkhan abik takin local fund audit and pension te hi an ha khop maya an staff te po chai warin na an tho nge a chuti line finance mi te LAD mi te po an bang chuang lo ani chu wang chuan hetiang hian tho rima wangin kan mutsun zom theita umin thlengin kan dong chhota chara hei hi achan chu sarkarin sum dik tak level taka en kol wang te grant mu na document ngai te chak taka abo zui reng wang kha ani ta ati tur ang anti tazar kha kan mu that chan ani ta nge ani ten tun sorkarin kumni le chan ve chung 15 finance commission in financial year sangni somni pakat somni pani le atanga sangni somni panga tu somni paruk nuaya installment kan mu zong chu installment pakwa alo ni ta chu asuma zong chuan nuai sing thum sang ni da sari som nga ani nge ani ti chuan Mizoram chuan RLB grants su avai in 15 finance commission in min ruam han sak ange in installment zong mukimin asum fai in nuai sing thum sang le zani vai bel che thum som le pati chu kan dong kim ta an thok tamol mol maya hetianga kumtina installment pantni local tour zela kha kami tho tur ani laya ahan khai lakta chara tun kum chung ni kum financial year liam ta chunga khang ho wa kha ain no khom kha alo chu atak zut awangin na po tho changa ya office lam hian visitin hi min nor chara VC pakhatin an na kha hun chunga a complete man lo chuan annex kan ron thun thei si lova chu wang chuan kan in nora kan thei ang to kin kan tang howa a hun chungin visitin an thok zo hal ta chara chu tiang chuan tun hi kan han thleng ta installment nu ber po financial year to main kan dong kim ta ni ti chuan helaya a statement kan han dai hi chu soivek talvira ti khana ziak kan nei thowa khalai tang khanin achiang hal mai ome kun kan la rei lu tuk lo nan ti chuan
kha 15 Finance Commission chung chang a chuan nita selengin kan ho tu ten min ngai event that awangin kan hun chunga avain kan han hukim thei hi kan lom tak zeta zoram khovel ria ta hian kan puang suak lo thei lo ani tin tuna hian pachop kan la nei zela heng te po hi min thiat pui turin le zoram chunga VC zong zong te po in min lo hiat sak turin voina hian kan han ta lang dua pakhata chuan VC lom man chung chang hian ni a village council te lom man hi kum som z en non lo alo ni to a ti pun lovin man alo ni to a all Mizoram VC Association chuan chief minister te mu in le RDNAD minister te nena te VC lom man hi min ti san sak turin rot na kan thena ti chuan department lamin local administration department lama kan han thlen nga la kan chief minister le kan RD minister te thuron angin ti chuan annin official lamin ke to min chu pui nga la om min ti puya ti chuan ke mani hian demand kan nei lo ni o min ti angin min ti pun sak ro kan ti topa ti chuan annin India ram state rang kan lo ziranga sumi ang chuan rot na kan han siamanga chu in pom thei don chuan sumi ang chuan kalpui ni sen tiat chiang chuan rot na an han siam ta sumi an rot na anga chu kan han thlena kan ministry point min ti lotin sak ngei hi kan ringa chu voina hian kan han ta lam dua tuna kan lak lai VC te lom man kan lak lai aya alet nga tam turin ruam man na min siam sak mek ani tin chumi ba ka chuan tuna hian sorkar hian VC te kan ha zia thria in kan lom man sete min pek ve thina po hi arang theyanga min release sak zel hian tuma VC tram masa tuna liam ta chia pheka chuan an mumu mal lo lu tuka tharuk danate VC lom man hian bua atlem thamte lu ne tharuk danate muin khatiang khan mu mal lo takin alo kala tuna hian sorkar thara ero chuan hei hi mumal taka min pek tumin tuna hian quarterly in kan hu chho tang ta hei hi kan lom em bok ani heng kan mu theina tura har sat na po ton tanga thanem ngai ta min tho sak tu Mizoram sorkar le RDNAD department te chunga hian kan lom tak zeta voina hian lom thu kan han soi ni tin hemi ba ka hian kan thiat angin VC te hian kan hun pui ber aizola chak khai kan lo thei lova kan minister te thut munania department head zong thut munania kan mipui mo zong aizola an oma office dorin VC te hi aizola akil khor ber rang pon kan kal lo thei lova sumian ani awang chuan aizola hian mun kan nei hi tulin kan thia thingtlanga tangin lop taka tangin an lo kala chen in mu mal nei lo te pok an lo oma a then chu veng ha tak taka te an thenga chu tiang chuan secretariat lama mineko lama kan mipui mo te dor lo thu la chung an dora an tum lo cham te lo thul ta thit chia chu tiang chuan har sa takin a then chu so ta zema bo ka te thlen lo ngaya a then vai va kon lama te luang muala te office dor na kha an tan a khir lu tuka chu wang chuan an VC te chok jang khai na tu atan kan ma mo em hi VC khwal bu khi nei atul kan tia ti chuan chief minister ne la kan thlen ta roya anin min lo phur pui hle a mun te han zong ula a mun te kan mu thei chuan sak kan ngai tu don dia atia ti chuan RDNAD minister professor Langni Loma nena
min refera ti chuan ani kan han soi pui le ani pan lo min lo phur pui le a min ngai poi mo sak mani tuna hian amun kan zong me ka amun kan mu vel le a min sak thei hi kan be se a chu VC zong tan chu ta chuan office kan du dan chuan amun hi office door all sam na lai mineko compound chung lama te hian kan mu thei chuan chu lai chu be se na sang tak kan ne ya chu ting tlang VC ti tan hian atang khai em donin kan thria a kha kan malang na ani a tin aba ka hian all Mizoram VC Association te chuan malang na eng mo khan han le ya VC conference hi kumin chu nge hian nei kan tuma Mizoram VC zong ten an ron attend theina turin hian nei kan tuma chu ta chuan kan minister te pokan han soi pui to a department how to te budget estimate teron siam ula ti lo tin dan kan ngai tu don nia min tin min phur pui chung chu kan ma lo ka hian kan ti lo tin thei ngei kan be se a tin VC member kan ID mu mal le za om tak kan nei theina turin ma min lak sak turin LED department a kan nge na ti chuan an nin ma min lak sak ti chuan ID mu mal tak min siam saka kan lo mani tin chumi ba ka chuan panchayat bavan VC house kan han ti hi RGS scheme noya mu mal le chak zo ka sorkarin akal pui me kan dia chu central sorkarina hi aruam manani a Mizoram apo hi chak taka kal pui me zel ni a to na hian thingtlang apo VC tam takin VC house an nei to a changklung tak tu na hian an nei lo te tan po malak chun zom zel ani nge ani tin hemi scheme noya bokhian RGS scheme noya bokhian VC ten computer kan nei theina turin nge malak zel ani ata chuan tuna hian VC tam takin an dong to a tuna hian dong tu ra sem mek zel ani a hemi computer set an sema po hian VC zong hi min pe an tuma ata tolin chu tuna hian akal meka tuna la dong lo te po hian an dong vek don na chu wangin ngak lel takalo thir la dong lo te po in do thei takin kan lo ngak tlang don dia kan dong vek don ni ti kha lo thia ila a tho me tin kan sorkar tuna kan sorkar phom me khian VC te min ngai sak em kan ti kha VC dan thar hi tool an ti a chuan assembly a putlu ani a VC Act 2025 min siam sakta a ti chuan hemi VC Act 2025 hi tuna hian Mizoram pumpuya VC ten in kai huai nan le na tho na atan kan mang do na tun nisari han khozola district panchayat resource center hon rualin kan minister professor lalni loman VC Act 2025 chu a release ta nge tuna hian man thei ani don ta a rules ero chu chip chiar de wal siam ngai tam takala om wangin chu an la bo zui me kani ti kha an han ta lang tel du ani chuan mizo tong nge dan bu thar lang zat an nia man tur kan lo nei ta hi alom om le a kan rules man lui howa kha chuan kan dan bua kha chuan sap tung te tam lu tu ka mun tam taka har sap na kan to ka chu khia in tuna an sorkar chuan mizo tong nge in VC dan bu men han bot sai sak kan lop le ani chuan all Mizoram VC Association chuan khotlang le ram hason zel nan le sorkar kaldan diklo pak veng turin sorkar tha ti chaka tha taka tho pui zel hi kan tuma eng sorkar poni se VC zong hian kan sorkar state sorkar hi thei top chua tho pui zel a policy le
อามาหลังนั่นเตะติหลอดลิงถูระเก็บเป็นเสียหีกันตุมันดีที่ข้ากันสวยดูอันนี้ไหมVCP เห็นแจ้งสังขัดขัดิน Vice President จักว่า Treasurer และ Member เตจริย Secretary จริยตลางเอาจลีสมงาเมื่อจริงค่ะกัน President ค่ะอันสวยกิมลงอะไรจุดโลมันนะคะอันดวง Departmental นั่นรถต่อมารถจุCommissioner Secretary ตัวนักการดินเขาเฮียนี่ Committee ดินตัว AMC แต่พอฮีอันเทลก็ Local Council แต่ที่เราไม่เสียมขัดไปฮีอันตรงมาเขามีวางคาดินในตัวนั้นละเสียงแต่อันห้าแต่รู้ตัวไอ้ที่ดำไปช่วยดินโซนกันต้องมุ่งตัวเอ็นติกันเอ็นที่รังไม่ถมรุ่ยกันใช่ไหมตัวเสียขัดข้อยถ้าผมในวิสิตให้เรามันฮีอะไรทำทักเสียกันเบลซาลงกัน Senior Vice President ใช่ครับแกนี่ข้านแต่ข้านรวมมันน้ำมินหันเสียมสักอังคาการหันปุ่มไม่อะPresident สังอาอันนี้ Vice President สังลีเตียงขันมินหันตีโซสักจู่ๆขัดเตียงCabinet น่ะมินปมสัก Cabinet Meeting น่ะมินปมสักก็ตีส่วนมันไม่ตัวรักันหันไงเดียวลายคาน Local Council ลำค่ะอันนั้นหักช่วงเวทุกตาอันนี้ข้างเกนี่พอไงตัวกันง่ายอันตอนติดเสียที่ชวนนะเดียวนั้นหันเทลุดเวลตากเสียชวนอารัวละกัลปุยง่ายเจียร์เจียนง่ายเลยนี่อันนี้ข้างอันดีมันข้าสร้างตรียวะlocal council chairman สิงขัดเล่สังอันดีมันแต่ได้ไม่นี่ตัวนั้นอันลากลายอายาอเลดสมสังขาอันดีมานะจู่ๆ study team เตะเสียมเฮียละไงนี่ฮิตีอินsecretary chairman นะหัวยา study team ขันดินตาตุนาเฮียนอาคารหัน study งาส่วนขมีเตะทุดลูกนังค่ะกับวินเนตจนอะไรเอ็นเล่ดอนนี่ที่ขันดูตกเทียนไงหลอม